Kakasi Students Union KSU Narko Circle hadin bakalayo jingtip bakadon ke jingklong mau bian dakinong Assam hakawa malidor kabadai hapo uput usam ka Meghalaya kumta kaseng hakajinyalam u Presiden Panwel Tongper bat General Secretary Yoni Muksor rengkar perkirkot haka arusau terik rempang marmar kilale hiar jurim bat lap dalade yakni ke jingklong mau bian. Kaseng kalaong bakalalap markmat ikinong Assam ki badon daki spangut ki bala pendon kamru daki pu shilum JCB bat penkit daki poutrok ki mau syapo Assam ka bapenjulor ya ka Mariang bat ya kawa malidor. Kata hadin bakaseng kala pensangi no mardor bat penher kerat sendon ya ki poutli ki trok bat kinong trei ki badai na Assam. Habatokit bnia na kini kinong trei ki badon ha kini kejaka manu bapenyat bat aibor ya ki ban klong ne ti mau hawa malidor. Kilayathu ya kekerteng kum ulisu terang ubedei ukarbi ubasyong basa hakasnong malidor Meghalaya. Habaka seng kalaya keren bat ulisu lengbaka phone uong ba umdon hasnong bat habala tokit ya unang no ulayo jingbet bat hato ulayo ya ka environment clearance ban klong mau bian na kanikawa ulisu ulaong ba umdon satya kinu kikuat kisla kum ka jingyo jingbet na clearance na kanu katanat sorkar. Kumta kaseng kalapha ya uban sange no mardor ya kene kambat mahamru lada kene ke jingklong mau kadang beteng kaseng kamban se banle da ke beting e ha ke jingya keren las ngothu ba une ubriu udon ke jingya dei bat ki briu jo katanat forest ki badei khmi ya kete ke jaka kaseng kapenpau ke jinglengo ba menta la alai binai kenti kene ke kam bian kalayat katkum ke jingtip na ke jingtok ke dunia Henry Kibriu jong katanat forest kabadon ka bid office hasnong rata chira bat ranger office ha kiang kimyo i setia ya kani ka kambian kabahap hapo ka jingkmi jongki halor kani kaseng ka subajur bakala bandai ka jingya don ketilang jong Kibriu jong katanat forest bat uni ubriu bapenya ya kani ka kam klong mau bian Hakaway kaliang kaseng kapanpaw ka jingbenyaw ya kani ka jingklong mau bian kabalak ta shikat day ya ka Mariang kumju ya kawa malidor kibadon ki dowa kamtam kan kta ya upul usam jong ka jela namar kawa malidor kalalong kum ka natural boundary hapdeng ka jela Assam bat jela Meghalaya namar lingba kani ka jingklong mau bian kawa malidor kabahe hakipor liur kan sa kentur put syu syakaphang jong ka jela Haba penkut kaseng kaladawa ya kibor badekmi naka GHADC naka State Forest and Environment Department bat kumju na kibor district baki deiban tuklar mardor kat kum kaan bat banle da ka bating e yaki badon keti hakani ka kambian. To hang ne ngiwan kum ka KSU Narko Circle hani aspot gilawan hakani ka sunna cara melidor riwar kabahap apa ke area jong kesunong melidor jong Meghalaya ko upsam jong Meghalaya marmanin man cisni la yo kata komplain na trash nong kibasa marjan marpanang ne ki ang gadon kata jingkleng mau bian hani hawa melidor kabasar ke hidu kata ta keba kila bankit hadu dagi spak trok cisni de habang iwat jingti habang iwat niat na keleng-keleng ngitip ba kane ka jinglek jengki jingklong mau bian jengki kalong kabam kabe bian markim sem la don kata environment clearance hakono hono department kabadai ban ai kata clearance bat anda ngilawan hani ngila isya dari khidmat ngila saki isya dari khidmat baka kawa kalajot ni kawa melidor kabasat kalau kabasat ajing mentoy yaki paiba yaki briu ba ai umaiwa kala sapan julor da gede jingsa ti klong mau bian da jing don kti jong manu re banu kibadon hakni ceka bat kibadon ru hakanu kunu ke department ke bagi don ba DP ni te ngina kalian KSU ini ngibu ke persak jur bat nginlek ru sakebor ki bahalor ban ai ki komplain halor tadi laha lamanu ki bala ai kata ka parmi kata ka environment clearance ni kata ka bor ini ki nongklong mau nomor hang ni la don dak spangut ki lebor ba keju dagi peutli ki trok pekit ki mau te ngina kalian keseng ngibu ke jing persak jur namar ngitip bakani gede ke ceka bahap pura hapo ka jela Meghalaya jengi ba hakni ke ceka ngitip ru bakal de ru ke ceka jong district musil ke ba ka district musil kal ju ai ru ikiti land holding ka kinu ki rusmet ke ceka rusmet te ngi perem jur ya kini ke jinglek ni ki riusim kabu ban mentoy simet klem dayat ka tum ka an tena kali ang KSU ngi sabu ya jing komplain sa bahalor wat saju jong GC wat saju jong DFO wat saju ya mining geology department ru ngila bandit sa bahalor ada kini ke jikam bian jeki hang ne ken trekam ngin salek di kebatang bat ngin salek ru ngin sawat ru ta ru bat ngila tip ru
manu gi badon ketih kini lada ka syak ka kam yingi man penpau kerting jong kita ngila an penpau. Saya mah. Ini hari ini ada apa apa. Ya, ini ki jadi kau yang dah distribusi lo. Ina mana orang kita? Ah. Gaban bi an gini ke thau yang makhal ya pak ke jing thulu. Pak ni ke jing ti thulu. Jing ti mo chi chiap kini ki igu em lang ki go riu sim ka bu ne riu sim ka simet ki mento simet ti. Pak kita ki thau hatai ke man ke thau yang ga segun plantation yang district masuk ki thau. Tak hadu ni ke ni thau da man tak hadu tak pak. Oro.